omusha bazalwane ngicela nje ukuthi sengigocote lapha kulo Colossians 3 verse 19 How Jesus. uthi lo mnye saluyekele ukuyinzana lenzalo But sengicela kuyigoqoda ke ngemvumo yakhe Madoda, thandzani bafati benu, ningabaqansukeli indzaba yokuqansuka bazalwane liBhayibheli uyathi mawuwonishiwe uhloma kanqoba Amen. lelivi liyasiwonisha liwonishe madoda uthi sathane usebenzisa sikhali lesinjani kubhidlita imishado usebenzisa kuqansuka usebenzisa kusho ukuthi umuntu lomusha uma uyongena emthandazweni ufuna ube ngalapha uthandaze ngosi kulo mshado lemiyakuwo ngicela bebede sicanuca umene moya wani na wekuqansuka kanjalo nabomake Nkosi sengivile ethi sathane usebenzisa uyathi bese kaqansukile phela Adam lapha ensimini ngulo mfati lo anginika yena ngemagama eqansuka la ithi soka mva Adam ukuthi kodwa lesithelo ngisedlelele uyabona lesithelo ngento enjani waqansukela lo mfati uyathi Abraham umfundisi sibe sikhuluma ngenza beka ngaba nesizathu secansukela Sara awutala uyinyumba Jacob beka ngaba nesizathu secansukela bani Rachel awutala uyinyumba mina ngiyatola phela ngibuke phela lapha kuleyo niyabona lento leyo ufike lathi vakashi Abraham uyenqincithela ujabulufile bayaconverse lapha bayakhuluma uyasuka Sara uyahleka gegege ngaba nesizathu lethi vakashi tami lethi khuluma indaba etimnanzi vele nguwe lona nenkinga longafuni ukutala kujana madoda lawa lesifunzana obazalwane bafati babo bababeketelela benda njani bababeketelela bababeketelela mani kuthiwa anakunjani Abraham waze wathola lini ese anakunjani wanqoba Sara khona lelisha kanjalo naJacob Rachel wafa basendleleni kodwa wathola indzawo ethi umkami dignified burial bahlala babathanza bo Elkane uthiwa wamthanza waze wambuda mkami wahlala ukhala wena unenkinga wakho umfati uhlisi wahlala ajula umlomo angikulo lothethayo mina sisho thina bafati lebe bahlala bakhala khona umlomo bamuhle makakhala konje bebababeka la ngani mina angisinodani bantwana labanjani labangakho ingakho sure bababeketelela bafati babo bena njani abazange babaqansukele ingakho ngithe want to challenge umuntu osemshadweni uthi Nkosi uma uthandaza thana Nkosi sengivile sisitha silwa ngasiphi isikhali asibe khashane na indzaba yecansuka kubuthi uma kufika
uthi lo mnyango ngicocela sicoca ngalendzaba after itolo wathi inkosi ngangita nje kahle ekhaya ngite kahle ngemoto kuthi mase ngafika ekhaya kufika isicancane esikhulu uyathi mzalwane ube sesuyayibukisela emuva lemoto mohamba ngemoto uthi ngiyothenga emasudi ngithenge nesithandwa sami ulenes resist the devil and it's going to flee away kunenve madrotha lemela iresiste ngusathane uma uletha sicancane emshadweni ngithi temene thuka bakalomzala wathi inkosi ngicocela ungumfundisi kusinenzo tsembe ithi kunelive lemhlebela la lithi angikuqoshe la ekhaya ho amangala ngesikhathi sathana operator ngake emshadweni sathana kanjani akafuni ukuthi bona abantu bahlala uthi tenginika umthanzana lithi leli vini ngabaqansukela ningendijani Singabaqansukela. futhi lisitshela yasibabutha First Peter Kunjalo Nkosi. ebuthi ngithi tememba lebuthakathaka ba-Esther uyahleka gegegege nento kanjani lento leyo bathi lo mnyaka lodawu ngalesikhathi uthi abaphethe eliswana bathi imali yabantu wahleka luhleko lesarcasm lisarcastic lelo hleko lelo lekuchwenza akazange Abraham amthukuthelele kuthi mina ngifuna umntwana wami todlala ngami desperate all these years wambeketele uyathi tolo last night ufundwe live ngimangele kakhulu ngathi bengiqala vele ngathi kanikaze lendzaba yenhlanyelo ngiyayathi yemhlanyelo kuJamangeli uNkulunkulu mabe nakunjana angihlalisa kulamagama ngicela siyibuke lapha kuLuke 8 Luke chapter 8 ufunze verses 14 so chaza lendzaba Jesu yemhlanyeli lo wahlanyela inhlanyelo yawela emkhathisini wemadvala yathi umhlabathi bowumncane asesive ukuthi uchaza kanje 14 Luke 8 funza fast isikhathi sami ngidebese Uhlanyelo kwaleyo leyawela emhlabathini losemanyeveni kusho lapho labathi sebalivile livila uNkulunkulu kodwa inhlupheko lebunjina netinjabulo talomhlaba kubaminyendele bathele ithelo letingakavuthwa bayathela labantu bathi ithelo kade vuthwa ngimangele mina ngasinto sesikhona sithelo lesingavuthwa umthethelo omkakho wamthanza wente kahle kodwa endleleni wena wasesovulelwa sicanisa ucansi sithelo sakho asikavuthwa uhluleke kubeketela lithi lelivi abendi njani bangabeketeli bangete banjani okay asifunze lo 15 kuhlanyelwa kwaleyo leyawela emhlabathini lovunzile kufanekisa labo labalivako livi laNkulunkulu baligcine ngekuthoba lokukhulu babeketele baze bathele tithelo letinhle ngiletivutsiwe That's a memory. Kunetithelo letingavuthwa. Wake wambona umuntu aphe umuntu indlo. Athi ngiyamlaya. Ukuphile lento lomkoja soyakula athi ngiyamlaya. Ngiyamlaya ngavele ngamnika lento. Ngamlaya ngamupha.
Asikavuthwa lesithelo lesi. Uthelile kona mana sikavuthwa. Encourage leli livi man. Lasi info yende ungaziwa. Ize iphumelele. Ufana nemtali. Umtali umfana gana singeva sokuganela sengifundisa umfati wemuntu. Ende njani? Akuyale kubhadala school fee chibani samfundisa. Uthelile lo baba umnikisile lo mfana esikolweni kojunele kuva nje umfana soganile wamkhipha esikolweni. Noma lo mnye somithi akasambisele esikolweni. Akasamniki second chance. Uyathela tithelo takho adivuthwa. Amen. Akasambisele esikolweni. Ngumuntu lothela komane tithelo takho adivuthwa. Amen. Nawe mvotsa umala emnendleleni uhamba bese uyajika so yamlahla lo mfati belithite lenhlanyelo layawela emhlabathini lovunzile ifanana nelivi laNkulunkulu lelingenako kumuntu bese lo muntu ngekuthobeka lokukhulu uyabekekela kusho ukuthi khona tingcinambe endleleni letitakwenza ukukhansuke ekwenteni lokuhle kepha wena beketela kuyabeketelwa kuleli vangeli ize lendzaba ayivuthwe. Izende njani? Ivuthwe. Ngithi mina ngibekisa ngemuntu. Lekathi afundisa umfana singekwefu lamanye madoda enda njalo. Amfundisa uganele uhlahla yami imali yami se-1007. Wemithi amfundisa umfati wabantu hamba yokwenza. Vutha. Umthethe lo mfati kepha usamondla. Ithelo takho adivuthwa. Ngoba wena ukhona ikubeketela. Amen. I just want to remind my daughter my marriage vows. Mane ke mfundisi wami kwenike into lebhlungu ngabona into lebhlungu emhlabeni ngaphuma ngikhala ngoba uyashadisa lo mbanana lo sikoni wami lo usimeme kushada umfana wakhe singene siye emshadweni bakholwa kulenye ibandla lo mfundisi uphathisela abantwana usethe kulapha maka bakhansela lo kade abashadisa uthi hambani nitibhalelene nemagama lendawo ukukhuluma wona. Ngibone sebafaka nemari bafunzile watibhalela amagama labuya la enhlitweni yakhe nalolo mjuna naye wabhala amagama labuya la enhlitweni yakhe wasuka lapha wa exchange emarini nesengiqhweba la tshela nomfundisi usukhohle kusho amavows emshado ngishisa labantu emava ngoba ngisengiyayoba nithi uJehova sebawodi lamavows emshado labantu batawosha hayi athi umfundisi enqedzile. Ngase ngiyabuda mina ngathi mina ngicela ngitshele umfundisi wetelengwe wabathi umfundisi wathi sebadziniwe wona ukuthi abantu abalandzele lamagama lawa ngoba lamagama lawa abantu bayawephula bese bathi sanikwa umfundisi mase ba divorce. Mina lamagama bengilandzela umfundisi nje. Hayi mfundisi wami shano yenda labantu bawasho lamagama a strong. Uyathi ke lona noma ngilomduna ayatisho igama lakhe mina ngiyakuthatha wena. I take you to be my wedded wife. Ngiyakuthatha wena uthi ube yini ngumthengi wami wemshado. To have and behold uthi ngibe nawe ngikubuke. From this day forward kusukela kulelanga leli kuya embili for better nako ke lapho ngoba ngikhalela lamagama la ngikuthatha for better for worse for richer for poorer for in sickness
and in health, to love and to cherish. You know, if my cherish iba sibuko sakho. Iba imvelo you hold in high esteem. Uyayihlonipha, uyayirespecta. Uthi nguthathe kuhle noma ngabe kuhle mina ngiyawuhlala nawe. I will have you, I will behold you. Noma ngabe kubi, noma ngabe sebunjingeni nasekuphuyeni, ekuguleni nasekuphileni, mina ngiyawustikisha kuwe. Bese kwenda njani uyadinga ivebuhlungu lamavili laphela emfundisi kwathiwa bani ushiya umfati wakhe lo mfati bamdiscover ukuthi une-cancer ngicocela lomunye kwase lona uyamshiya ahambe yosoma lomunye wasala umfati ngalapho wastruglisha lizulu ngoba lethembekile lamphilisa lo lamagama lawa mzalwane lo wawakhuluma ungawathatheli phasi uyathi abantu banezizathu ukuthi lamlela emhlabeni kodwa khona emphela ndzaba ngejudgment throne umuntu akayoba nesizathu sekudilamlela. Jesu wayifundzisa lenzaba afundzisa athi kunebantu labanikwe amathalenta kunalona lelanikwa linye lithalenta lekalimbela phasi bayekela kulisebenzisa wafika dithembile before the throne of judgment wathi mina Nkosi ngiyathuthwe na uvula lapho ungahlanyeli khona wabababababa wasisho ngoja kuzange kumsebentele akuyikusebentela kuthona wawulandzela umfundisi. Ngoba umfundisi makathi wathi mine kwasho wena wathi mine bani wakaba mfundisi akazange lesho gama lakho walikhipha wena lakho gama. Wathatha sifungo wathi kumnanzini nasebubini ekunjingeni bantu baliwe awushiya umshado wakhe ngoba lona lomnyaka sasebenzisa imali umakazi kanwada ngebungaki lawo lahlanganiswa yini lekwandihlanganisa so uthi imali akasasebenzi hayi lo mnyaka oshonesa sengcane ngahlala emsebenzini shiye yodwa indvodza izulu indvodza imshiye umfati ngoba umfati akasasebenzi. Thanzani noma uthanza imoto yami ngahlabela umuntu emhlabeni wathi mangitakuwe ngihamba ngetinyawo awutikini kodwa mangitakuwe ngihamba ngemoto utugijima wasuyadibutela uthanda mina noma uthanda imoto yami wafunga wena wathe buphuyeni wathe kuguleni so yagula so yamdizeta so hamba nalabahamba. Ngifuna mzalwane utikhumbule letifundo watenda. Utende njani? Tikhumbule letifundo. Wathi lo mfati utamtsa, wathi lo muntu utamtsanza. Ebuphuyeni nasebunji. Uyabukela indzaba ekutsanza imali lena vele iBhayibheli lithi that is the root of all evil, the love of money. Likwenda ushiye ekhaya lokho ushiye abantu bakho ugijimisa imali ugijimisa imali gijimisa imali uthi kutotonke letimo leti I will love and cherish you. Ngikuthanze ngikutuse
ngikuvaluishe. To cherish is to value something, to esteem something. Uthi ke till death us do part. Kuze kufa kusehlukanisa. According to God's holy will. This is God's holy will. And I pledge to you my faithfulness. And I pledge to you my faithfulness. Ngiyethembisa kwethembeka kwami. Uma ngithi ngibambekile emsebentini ngisho ukuthi ngibambeke emsebentini. Angikho hotel. And I pledge to you my kunomhlabelelo uyayihlaba inhliziyo yami wena ukhomba indlela phinde ujike uyisitha sevangeli ukhombe indlela ngaleli langa ushada wathela utakwenda lokho wena ukhomba indlela uphinde ujike uyisitha sevangeli ukhomba indlela ngaleli langa ukhomba indlela makhuluma namagama uphinde ujike uyisitha sevangeli usho wena usiyale kodwa uphinde ujike ngikhuluma namadvodza mina lanikwe lo moya madvodza thandzani bafati benu ningabacansukeli so ngicasukelelani lesikhathi sekahula sekadzinga lisito lwakho so yamcansukela wena ucabanga lokho uNkulunkulu kuyamjabulisa ucabanga lokho uNkulunkulu kwenziwa njani kuyamjabulisa cabanga uNkulunkulu kuyamjabulisa kumvisa uNkulunkulu ukhomba indlela uphinde ujike amen ukhomba indlela uphinde wena njani uhluleka kubeketela lithi lelivi 15 noluku 80 lenhlanyelo ichaza livi liyefika lo muntu aligcine ngekuthobeka lokukhulu abeketele kuze kuvele tithelo lona wasemadvaleni tithelo tiyavela amanati futhi useless kwenda kwakhe useless kwenda kwakhe kunalomnyeleka kwathi mfundisi indvodza yakhe yetanina kunjana nalomnye sisile kakhe sebaganene nalendvodza yakhe uthi ngathi yabo ngifuna kumlaya ngathatha roko lami lelihle lengadi ukuthi mangiligqokile babo abantu bekani uyabo uthi ngasengipha lo uyabuta ke lo mnyawo wende nje wendelana uthi bengende nathi babo abantu makathi uyabuka uyambuka boneni otho umhlalo lemfoko nomkami ubuyele kumkami dithelo uwendile mana dikavuthwa atika kavuthwa kuthona bamdumisela umuntu mayebani ugcoke kahle uthi wena ngimphela lengamphala lethu atikavuthwa dithelo umphile kuhle manje sothi kuthola kusavuthwa ngoba wona ufuna ukuthi ubone laphiwa lemvele kayiphile uthi imali ekutithengele amen thina maKristu uthiwa kasibeketele
one of them nakhunjana lesibitelwe kuwo bazalwane kubeketela lemvangeli ngiyabeketela usho njalo Jesu uma kafundisa wehluleka kubeketela kunema-hindrances along the way kunetingqinamba along the way leti discourage lisitele live resist the devil and he's going to flee away resista sitha lesingisathane lisita wilisiletha bucansu emshadweni amen kunento lebuhlungu leyenteka emhlabeni kunento lebuhlungu leyenteka kuphi na emhlabeni umuntu angamthanzi umuntu makasaphila yendiwa abantu labaningi bana bayayenda lento le baneglect ebatala indvodza ineglect umfati ineglect ebantwana athi ngekufa lo muntu koja ngiyakutshela bese lo thangwa ngathi uzisona ethi mina into yakasathane nayo soqala kumthanza kuphi sosithumbu lo muntu lapha emshweni socela abantu kanjani uyatephezela nemlengake kakhuluma lapha ngathi sagulelwa umake sinabo dzadzewethu yabona kethu sabashayela labaningi ihlobo dangiti uNkulunkulu wena ngamabomo wagula sikhashana nalesidzana bangi koja ngalento ngasimgqwa babatheleka bazilika from all over kwanyakatele khathi kanjani kwasifika isikhathi sekumvula lapha ebhokisini lokhunge la yena bakithi ngathi ngiyabuka ngathi angiboni usiphelela kumlelayini ngase ngiyisukuma ngilapha ebhokisini ngaya la ilayini ngakhetha laba bakithi ngabakhetha dzadzewethu labomnakethu nalaba ngabakhetha laba besihamba nayo endlini makagula make ngabasoka sibehambile ngafika lapha ebhokisini ngasethi mbuke ba shani layi bashaba bakambuka ngasowathi ngibona ngabe itimana lakho nje nathi likhiye asambe ngoba I couldn't understand ukuthi abantu lo muntu behluleke nje sawubona andunjani noma unjani kanti konje sawufile sebenza njani Mase nje mina betile abantu singcwabisi. Dosiphekisi. Sabafuna ukubona. Kanti ngicabanga semshe sibafuna ukumbona sikugula kumdle kangakanani. That's not my mother. Not my mother. Bebangedile. Labanye wabafundzisa. Bathi chwi lento indzawo letinkulu. Kodwa behluleka kutombona. Sebatombona nyalo sokushwipile. Banenkinga bathanza abantu masebafile. Bamthengele ibhokisi lakhe usho icasket. Lo muntu lapha esibhedlela abahlanisha kuthi ngamaphana dependent esibhedlela ahamba ayothenga ekhemist bahluleke nje khipha nje nani ngathi iPanado uthi imali ingithandra ngiyathi amen behluleke labanye bantu abakabeti uyagula mabona kubeti uyagula babona beti uyagula abeti kuthi sofile sebaletha ini casket yini show off lo phithana lo sithelo lesingavuthwa sithelo esinjani bathanza umuntu uma selafika monga yena lapha emathuneni uyamanga ema-tombstones uthi
uthi maye bekaphila kahle lo mfowethu wasesemhlabeni besemkhathi wembele wonena kunjana ubuke itihlobo takhe ethi akatendele phela lo mfowethu umsoma akayifakele ifakwe letihlobo takhe uthi cha bekaphila kami dwesweni bekahlupheka yini lento le lo muntu umthanza saphila lokuthanda lekakhuluma ngalo Jesu thanza saphila so hambile umthanza nje asiyafika umhlolo emhlabeni umhlolo ngisho umhlolo mina lesiubonayo sekhanda amakhaskethi sekanje ini amakhaskethi bekuthi abazalwane bakazathi bamthengele amafruits kodwa sofile wona sekuchanga imoto leti sentu Timo himfundisi konke ngoba nalomnye gogo la inkhaba angana kwami wasuyashona lo gogo sase siyatinakela lo gogo wasuyashona umlinzelo wakhe sawendela la isonto abale timuntu libithi pakela ngaphandle angisho ukuthi abantu abangayingcwabeni abaye kuhle kakhulu lokho kodwa mzalwane ecala lo mfana asaphila cala lo mfana sanjani asaphila ubonakalise lithanda ngaleyo ndlela selo sakho siyawuba ngilesivuthwako uthi yomthengela le casket nje lapha ekugcineni ubethi ithelo disuka kuphi asaphila why bantu bathanda abantu basebafile why moya wabani yini lebayithagetha lapha kulomuntu masekafile afuna tefata ganeke bathole lutho ngeke bathole le ngoma wangishiya nabantwana basebancane manje sebekhulile soqala ukuhleka wedwa uthi kumbe khona lotakuthola uthi lomhlabeleli kani neke nalo fina ukuthi lotakuthola wehluleka kuphi basaphila kwehlukana lena ngicale kushiya abantwana babanceshiya umfati nebantwana babancane buye wena ngoba sova sebayalotshola sotha ngoba sawufile sothi kumbe khona lotakuthola kude lotakuthola hluleka saphila lo yabo lama vows bazalwane ngafunza wona namuhla akasinje labathathene uyathi mfundisi nema professions lamaningi uma uba ngudokotela uthathe ama vows uma uba ngummeli ungene ehhovisini lelithi uthathe ivow uma umfundisi uthathe ama vows bese ngithethe ivow ngingene ngalhovisi lenkulu ngathi ngidawudischarge justice ngingabuki umuntu ngibuka umthetho bese ngentanjani na nginesi ngidokotela ngithi ngidawuphela uthi phela omnye bebahlabela bathi banista mkhanze ewadini ngathi mina bahlabela. What about the vows that they took? Kuthi bona batawu preserve impilo yomuntu. Uhloshwa mningi we. Khumbula ama vows akho lo wathatha. Khumbula ini?
Emavows akho lo wawathatha ayakubophela sisitela uthando kubopho sibopho lamavows akho ayakubophela mane inkinga yakho wena ukhomba indlela uyisitha sefana wawathatha emavows kuleli hhovisi lonkulu kune profession lokuyi Gocha sawenda the op uyathi la eBhayibhelini kunebantu labathatha emavows labonisi kwefika inkosi leyephethe live nemandla yathi banika iorder instruction lebe against emavows labonisi lebe babelekisa ngaleso sikhathi evela naseGibhithe ngenxa yemavows lebawathatha basima amavows unganjani wena udefeat tibopholo wathi bophelela kodwa ngemlomo wakho lapho leliphimbo lelaphuma lapha Tingelo uyathi kuthi uma ushada kutingelo sithi yafakaza nalesikhana ufunga ngoba sifunga phansi kweligama laNkulunkulu akukhatha kusakhula world kufunga phansi kweligama laNkulunkulu bathi so help me God Ngepower nemavows uthi mina ba udisho igama lakho nesibongo sakho disho igama lakho angathi sometimes this kodwa bakhona labahlala besibongo bangasisho ngoba ngicabanga sekusho sibasibandla asethembe isibongo silomfaka ngisoyindiso kodwa legama ngini kodwa legama usho legama lakho Washo wathatha ivow kule profession lokuyo kodwa ngelo sohamba nemvu lohlabelako ngathi mina uyakuloqoqela ngoba ngizange bevela abantu mabahlabela bathi bani nje ngathi bayawakhumbula emavows lebawathatha uyayikhumbula imivow yakho lobayithatha usahamba emhlabeni ngoba wena you took an oath sifungo wafunga kodwa ekuhambeni kwendlela mina ngifuna nje sesubuyisa ingcondo ukhumbule i-oath yakho lowayithatha kule profession lokuyo uthi hlola usenda bona noma sohungwe bunjini alisito njalo lelivi lolukha lesemfundiseni uthi bunjini bumente wanda njani na wangabasa wabeke wayekela kubeketela washiya lento yethu ifungo lekasithatha ngenti wathi ngihola kancane banika leso excuse leso bantu wena wathi bahola ukhohlwe live uyathi mina nginankinga manje ngemvulo wami okay Ngapha mosivela uhola yabo lithi lelivi likhulunywe nguKristu himself mhlawumbe ngalithuka sengikholwa sonke sisebenti sifanelwe liholo laso sonke sisebenti sifanelwe yini liholo laso Luke 10:7 wonke umuntu losebenza yemzalwane mina ngu encourage sisebenza uNkulunkulu
uvete indlela esodwa ungede uhohola namhla just down the line. I'm telling you God utakholeka. Ubakhulisile abantwana abadezethile. Don't worry. Uyathi uNkulunkulu wakhuluma ngimayichachisa lenzabe eholeka. Wathi yena uNkulunkulu asezulwini nekahlulwe indvodzakati yaFaro leyathi kumma kwamo yeyi wena acasheni angathi uthi mma kwamo sathi nje sisebenzi. Wathi ngidakukhulisele lo mfana ngidakubhadala. Wathi mina ngiNkulunkulu neke ngihlulwe wena kwakho sebenta wethembeke emsebentini ukhumbule tibopho takho lowatibophelela kona i-oath lo wayithatha uthi umsebenzi wakho udawenda njani ukhumbule lokho sebenza ngeluthando ngoba lendlela le oath lena indlela le it's according to God's will. Ngithi temekusekhula wende ufunga ngaNkulunkulu uthi ngiyafunga ngaloNkulunkulu. Ngifunga phansi kwani na kwesifu kwaNkulunkulu. Kodwa mina nawe sesikhohliwe. Sesiwuma umthuko. Sesibeka izathu. Sesibeka ini? Unaso nje sizathu. Sekuthi lo lokuhla ukwendeleni kuloku. Awumthanzelele. Lupholeleni ithando lakho endleleni. Lithi iBhayibheli kuyawuphola luthando kulabaningi etikhathi tekugcina. Ungenelele leyo class leyo mthumo lo. Wekupholelwa luthando. Pholela thando emshadweni wakho. Mfati wakho awusamnaki. Upholelwa yini? Emava uzamile emagama lo wakhuluma. Ende njani mzalwane? Amile. When ukhomba indlela uphinde ujike. Umfunzile lo 10:7. Hlalani kulendlu. Nide ninathe lokho labatani nikabona. Ngoba sisebenzi kufanele sithole likholo lazo. Sisebenza ukude umuntu lo yawusebenta asebente ngekwenthando yakho. Uma unikwe emsebentini ungabe ucomplain asibani kakhulu umsebenzi labanye bahleli. Noma boss uhleli ushaya uvakasha untshintshe ama suitcase emoyeni. Forget about that. Do the work. God utakubhadala utayiveta ngumasumasu loNkulunkulu lona. Bayekele baba promote left right and center ube lifosholo labo bani lifosholo uNkulunkulu akadoji gadoji uNkulunkulu simkhonda kukhuluma yena ngobe sonke sisebenza sifane then uyabona ungahola kakhulu wena wasebenza lemali fana ethi uyebile invoke uthethele omunye abhala wathi involo yebile noma ungayithatha uyifake i-account yakho uyifake endlini yakho lento nje isiyo yakho iyakhuluma la uyibeke khona noma ungayifake ekhathe esiswini iyakhuluma kusatsiyo yakho udlele okungase ukhuluma lento khuluma lento ukhuluma ini mzalwane khuluma lento apha amafawusi akho usawakhumbula yini amafawusi akho usawakhumbula yini ngoba nasemtekweni bazalwane uba nesikhathi sengena lapha elondweni ayalwe lo babe ngikuphatha umfati akude thuyevai aphendule naye athembise labadzala sindaba ndamhlonipha lo mfati asuke lapha guquka
umfata aguquka beyini imva yokubhulwa. Phambana naNkulunkulu, phambana nemavaws akhe. Amen. Amen. Uphambana nani? Phambana nemavaws akhe. Utawuthini uma ufika uNkulunkulu ngoba lamagama la kuyawubekwa screen bese ulayelwa lamagama sokwakhuluma. Kuthi wena ngoyini? Inikhomba indlela uphinde ujike. Uyisizitha